Kako je obrazloženo iz Stranke demokratske akcije, koja u Zeničko-Dobojskom kantonu okuplja novu parlamentarnu većinu, do izglasavanja nepovjerenja vladi došlo je zbog toga što se vlada Zeničko-Dobojskog kantona nije pridržavala usvojenog programa rada, što je za posljedicu imalo kašnjenje ili zastoje u realizaciji određenih projekata. U aktualnoj, odnosno novoj političkoj većini je 11 zastupnika SDA, 3 zastupnika DF-a, 2 zastupnika SBB-a, 1 zastupnik NES-a i 3 nezavisna zastupnika. Prije svega, znači, pokrenuli smo proceduru iz razloga neizvršavanja obaveza koje je vlada imala u odnosu na program rada vlade i na program rada Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Ta vlada nema više podršku nove većine u Skupštini. Sada već bivša premijerka Amra Mehmedić prezentirala je rad vlade u proteklih 10 mjeseci te je naglasila da je vlada radila kvalitetno i u interesu svih građana kantona, te da su razlozi za izglasavanje nepovjerenja vladi neopravdani. Navedeni razlozi za izglasavanje nepovjerenja ovoj vladi meni su neopravdani, a proglasiti, odnosno navesti da vlada, da premijerka i vlada nisu sposobni da vode procese su apsolutno neopravdani i mislim da sam to vrlo jasno dokazala i u svom izlaganju. Naravno, politika je takva, nova parlamentarna većina ima pravo da bira novu izvršnu vlast, ali navodi koji su izneseni od nove parlamentarne većine su po mom skromnom mišljenju vrlo neosnovani. Prije izglasavanja nepovjerenja vladi Zeničko-Dobojskog kantona, predsjednik kluba Stranke demokratske akcije predložio je i donošenje zaključka kojim se poziva vlada da prekine sve aktivnosti iz svog domena rada, a rukovodioce javnih preduzeća, ustanova i privrednih subjekata kojima je osnivač Zeničko-Dobojski kanton da obustave sve aktivnosti i konkursne procedure koje se tiču zapošljavanja do imenovanja nove vlade Zeničko-Dobojskog kantona, koja će odražavati volju nove skupštinske većine u Zeničko-Dobojskom kantonu.